kan channel subscriber te in lo dam tlang hlomem sawrkar khat chuang zet Thu Thar Thlirna kan nei chhunjom theilo nuwa tunruma hian Thu Thar Thlirna episode somni palina kan non buat saile theidon ani tunruma kan thlir homa sak bertu chu US President Donald Trump chuan Russia le Ukraine indo mek chinfelna turatan US sarkar en ro manna somni pariat asiam chu Ukraine hnenah an pom dule dulo in ngai tu hunatan November ni somni pasari thleng huna pea he US sarkar in rem na tura rawtna emoro manna asiam somni pariat hi Russia point andong to ti Russia President Vladimir Putin chona soya ma se Russia sarkar chon mobile takin he US rawtna hi anla soi holo ni in Putin hi na soya indo tihtawp ani theinan Putin chuan Russia chu atul chuan an in pot fan theya ma se andu dana ni lo chuan indo chunjom zel turin Russia chu ain pe reng ti asoi tel bakani US sarkar in Russia le Ukraine indo tihtawp na tura ro manna asiam somni pariat chungchanga hian Ukraine President Volodymyr Zelensky tan chuan alohai thlak le thunga Ukraine history a hunhar saber pakhat kan tong mek ti na soi chuak hiala anram mipui te ma athu soina kan ram channan hian kan tanrol pui jinga apui mo ber kan chan po a hlom hiala ni ti in US rotna an pomlo chuan US hnenah an tanrol na in ngong thu takanei thei thu asoi chuak hiala ni he US sarkar rotna hi chiang taka hriat thei lani lo ma sela alandana chuan Ukraine in Russia laka chana phallo Donetsk rambial chaklam tuna Ukraine sipaiten an lu mek le Donetsk bial chung thowa Russia sipaiten an run mek munatangtin Ukraine sipaite chu tolet tir tumna a omnia soinia ei ba ka hian Ukraine ram chung tho Luhansk bial le Crimea chimlama tang po in Ukraine sipaite hi tolet tir turin US sarkar hen ro manna asiam ani mela tin heng ba ka hian tuna Ukraine le Russia in indo an machon mek na Ukraine chimlama Kherson le Zaporizhia bialatang te point Ukraine sipaite hi tolet tir tumna a ani mel bokani US rotnang hi Ukraine tan chuan thillom omlo tak ani theina lai oma chuta chuan Ukraine hian sipai noi aya tam an nei don lo niin hero manna hian aron siam boka chu US ina an rotna ani wangin thuchi tak omlo ma sela Ukraine ina sipayan nei theiza tur bituk aomte hi Ukraine sarkar tan chuan thilu hai thak tak tur ani theya tin he sipai noi ruk US rotna anga Ukraine in sipai noi ruk bak an nei tur ani lo ti rotna siam hian an ram thenom polena fighter jet station a omte po a khom don ni ya sayani poka US rotna hi Ukraine in an pomani chuan an ram ven him na chu US le an ton rol puiten an tho pui don nin an soya chuta tak chuan Ukraine hian US sarkar rotna hi pomlo ta sela an ram ven him na hi US le an ton rol puiten an ron tho pui si lo ani chuan an mani len mani Ukraine ka chuan in veng him thei si lowa chuwang tak chuan du thlanna siam a harvi dona US rotna hi lo pum loin lo hnol ta ni sela ramdang US ang tluka Ukraine ram ven himna turata na tran puina pethei tu tur dangan musi lo ani chuan he indawa hian Ukraine chu chople chilatlom theingal mai tur din hmuna ading boxia an ram roi tu ber Volodymyr Zelensky tan chuan thillu hai tha takle din hun khir taka din tirna ani ti in asoi thei ome US rotna hi atlang puya thlir chuan Russia ta na chan thazok na tur hlire mani chu ti thei ania an rotna danga chuan Khawvel ram sang ten Russia an rek na tihtawp ni sela Russia economy chu athan chhole theina turin he an rek na hit an tihtawp chuan Russia hi G7 an tia Khawvel sarkar lian Intelcom group of 7 tia an soithina khan tel tir le ni sela ti chuan G8 alo nianga group of 8 an lo nit le theidon ani tin US sarkar hian rotna siam ni te point alanga Ukraine President Volodymyr Zelensky chon November ni somni pakhat zirtirtute di khan US rotna hi apom mai thei thu te po asoi ve le boka achan po apom lo ani chuan Russia hnenah anin do chu chunjom zel angai don ni in ria Zelensky hian an ram puite ta na athu soya an ram chuan du thlan tur har satak an ma chon angai mai theya
chu du than na chu an ram za om na hlo na tur emo an thurwal pui berthin chanthei na tur ani ti in he din mun khir taka adin thu hi aseni Zelensky hian Europe ram hroi tu athurwal pui thin talaka po US rotna hi engtialo don son tur nge ti ngai tu in abikwal na sahlom viawa US rotna hi apum lo ni chuan kan sei to ang khan Ukraine chuan indo na sajok amachon le don nita sela Ukraine ta na thilpoi thui ve tak na thlen thei don boxi awangin Zelensky a thuak hi boi tak zetani ti in a soi the ni Ukraine tanrol pui ram dang Canada te Finland te France te Ireland te Italy te Japan le Netherlands le Spain le UK le Germany le Norway te le EU at tel ram hroi tu pani te chuan thu chu in tom siamin US rot na chu en that le ngai a om nian hriat thu le Ukraine ram ri chu tharum hanga thlak dang lam an du lo thu anon soya hei hian Ukraine thawang adon hau ti na te po an ni thei ome heng ram te hian Ukraine chu sipai nen nei tlem zok an nia hetia US rot na asiam hi zom lo ni ta sela Ukraine chu na sazoka run tok thei reng ania chu wangin ngun taka Ukraine din mun tur ngai tu chunga he US rot na hi ngai tu non ngai nia an hriat thu anon soyani US in Russia le Ukraine indo in kara atop theina turor ruam manna an siam chung changa hian United Kingdom te France te Germany le US le Ukraine ram palai ten November ni somni pathum pathian ni hian Switzerland rama khopui pakhat Geneva an soi ho dona he anin mu khom na tura hian engtin nge Ukraine ram chu amalam hunatan ven himnan kalpui theidan tur tele Russia nena indo an to me ka engtiang taka chinfel thei nge an ni ti an soi ho don ni te point angai tu theya he anin mu khom na tura an thutluk na ang hi Ukraine ram din mun kal chhozel tan tur thui tak ron ril thei tu tur niangai ani panhina chon November ni somni pakhat zirtirtute ni jinglama khan Nigeria rama papiri khua Roman Catholic School pakhat St Mary School a zirlai zathum pathum le zirtirtute som pani te chu helpol silai kengten an rubo hen ruk bo na hi cholkar khat chunga helpol ten Nigeria rama mian ruk bo tum thumna ania Nigeria rama hian Kuwara state apo Kristian biakin ti chiatania mi pani nunnan chana mi somthum pariat ruk bo an pokani hetianga in ruk bo a hlur na satawang hian Nigeria ram sarkar chon an sarkar en kol college somli te chu khari turin thupe kan choa Nigeria rama hian kan video ma salama po kanon soito tang khan Muslim le Kristian tin kara boina a chuak na sa Muslim ti hian an ram mar chaklam firfiak pol mangin kumsom chuang boina an lo siam to a Muslim firfiak te hian an omnaram huam chunga Kristian omte chu pem chuak vek turin an vowa an nun na te po an lak sak hial thina tin Nigeria ramri hemi aram lai li la ya po hian Muslim le Kristian te in kara po boina na satak a chuak thin bokani US President Donald Trump appoint Nigeria rama Kristian ten ti du dana antur thinawang hian an thlawang hawin tun thlatir lama khan tong kam na tak a chak chuak to a chuta chuan Nigeria sarkar in Kristian te aveng him theilo ani chuan US chuan sipai tirlu a hrelo tur thu te po alo soi to ni kha hetianga Kristian sikula zirlai te ruk bo an han ni le ta kha hian US sarkar po hian ngoi reng chuan an clear liam mei lo tura ngai ta ila Donald Trump appoint thu chuemo thu soi tharlam te po ron nei chho le thuai tura ngai te po ania engpo chun nisela Nigeria rama hian Muslim le Kristian te in kara in hriat thiam lo na thuk taka thlena wangin Nigeria ram hi Muslim le Kristian te hi anin zat thuaka Muslim hin tamzoka ti chuan Kristian te po hi an ram chunga hemi sakhuwa lian ber pani na anga ngai thei te pon nia chu wang tak chuan anin chautok in anin ter tok viawa chuti kara chuan Kristian te ti du da na hi anasa zok mon ni chu ti thei ania amero chu Nigeria ram sarkar ina tun thlenga thu chuan la neya chuan Nigeria rama hian Kristian le Muslim te in kara chuan buina chu chuak te mewa amero chu he buina tual chung buina an to a hian
sa khua ti bi ke mo sa khotan bi ke mo lam ai ma in an mamo I kami helpol ve Kristian helpol te poninga Muslim helpol te poina an mamo le an du na muna chuan eng sa khua ma an thlir lawa achang chuan Muslim sa kho betu te po ruk bo ni ve thin tho chu wang chuan Kristian te chawin he ti du da na hian tur lawe ti in Nigeria an ram sarkar lai pui federal government chuan thiam thu khatiang khan Khawvel ma anon soilang ve tho boka eng po chu ni sela Nigeria ram buai hi arei to mawangin tual chung buai na hi na sa chu wang chuan eng sa kho betu te poin ngani rem na le mon na nei hlei thei lawin din mun khir taka an ding tlang ti te poin a khai khom thei ome pathum na chuan India rama tuialhthei thlitfim lo rampona tang lalut nember Reliance Industries chuan nakum sang ni somni parok January ni somni pakata tangin Russia tanga tuialhthei thlitfim lo an leithin chu an tihtawp to na India in Russia tanga tuialhthei thlitfim lo alak lo thin za somnga chu Reliance Industries te lak lo thin ania heng an lak lu te hi jamnagara an hun puya an thlifim le thina heiba ka hian India sarkarin tuialhthei thlitfim na anei mun then khat te point December thachung tan hian Russia tanga tuialhthei thlitfim lo an lak lu thin chu an tihtawp don nia soi ane bokani Reliance Industries te hian October thachung khan Russia tanga tuialhthei thlitfim lo an lak lu thin chu za som pathumin an titlem to a he October thachung khan Saudi Arabia tanga Reliance ina tuialhthei thlitfim lo an lak lu chu za somret pasarin an tipunga Iraq atanga an lak lu thin po za som thum pakhatin an tipung thungani hetianga an tuialhthei thlitfim lo lak lu thin an han ti dang lam ta ka chon Russia tanga tuialhthei an lak lu tuialhthei thlitfim lo an lak lu thin kha an titlem ani chuan ram dang atang an lak lu khati punangai ta chu tiang chuan Saudi Arabia le Iraq atangin tuialhthei kha tamjok lian jok in an lalut ta ti na an lo ni thei ta ni Reliance Industry na Russia tanga tuialhthei thlitfim lo an lak lu an ti top tur hi US chuan lom om an ti thu soin US sarkar thu chua chuan US le India in kara po om je nei zoka in biak na nei le thuai an du thu anon soi ve ngal boka kanon soi to thina India in Russia tanga tuialhthei thlitfim lo a leina satafang hian US sarkar chulung oi lo hle a kan soi fo to thina Ukraine le Russia indo ti top na tan chuan Russia ina sum nar khami alak lu na poimo ve tak a poimo ber ta zinga pakhat tuialhthei thlitfim lo ramdang atanga hral chho thin lo leitu te khan an ti top chon Russia economy na tur thei do na chuwang tak chon Russia hi he indo ti top tura karna ta na thaber chu an ramatanga gas le tuialhthei lei sak lo kha ani tin USian an tlang au pui thina amero chu India hian Russia hi thian that tho awangin tuialhthei thlitfim lo kha man tlom zokin tum dang ai khan an lei thei ta chumi ani wang chuan India ram tual chung economy poimo tak chu tuialhthei man khami Russia tanga tlom zoka lei thei ni kha chuan India ram economy na that pui ve tho bak sia chu wang tak chuan US sarkar ina Russia laka tanga tuialhthei lei lo tura Indian kar na aron mana po chia za som ngain tuna hian USian India laka hian ati sang me ka chu chon kalpui me ka nia hetiang ani wang hian Donald Trump angei point India laka chia za som ni pa nga in an ti sang pota nuwa India in Russia tanga tuialhthei thlitfim lo lei chun zom ze lawang khan chia kha za som ni panga dangin an ti pung le a ti chuan as a viable khom chu za som nga lo tling ta hetianga India rama tuialhthei thlitfim lo Russia tanga leitam ber Reliance Industries na an leithin an ti top don ta ka chuan India le US sarkar poina boruak thar an nei thei tu ra te po han bei sei tai la tin US President Donald Trump pakhan tlem lai deuh khan kan video po khan kanon soi to a kumin September mo October thla khan thu soi ne chuta chuan India Prime Minister Narendra Modi hian Russia tanga tuialhthei thlitfim lo an leithin chu ti topa mundanga tanga lei an rem ti thumin thrilani ti kha alo soi dei to amero chu he mi chung changa hian India ram chanchinthar lakhom tu ten
India rama Ministry of External Affairs thupuang tu anzo khan chu tiang ang in biak na chu rampani roi tu ten an nei lem lo ti khan alo chang ta amaro chu tu na thil lo lang chiang ta deuh chu Reliance Industries na Russia tanga tuialhthei thlitfim lo an lei thin ti to pan tum ta ka chuan Donald Trump patu soite po kha alo digrengem ni ti te po angai tua thei view ta eng po chu ni sela India ina hetia Russia tanga tuialhthei thlitfim lo an lei thin an han ti top don chhota ka chuan Russia le India in kara eng tiang nge thila kal zelang ti te tin India ram economy in a that pui ang that pui lawang ti chu hunin la ron thil tur angai ta ila palina chun kan video kan non soi thin kan clear tel fo thun Bihar Assembly in thlan result puan zo ta ka khan ro relai NDA te chun sarkar an siam chun som le a Bihar Assembly in thlan nei ma velan campaign vel kha kan ron clear fo thina amero chu ke mani lam inarem chan lo na kan ne wangin Bihar in thlan result puan le khami nu chawa an politics ta ka kan clear chak view rolin video ron siam na hun kan nei lawa poi kan ti viawa tun toma hian Bihar in thlan hi kan clear le ram kan du a chu ta chon kan sei tawang khan kha Bihar Assembly in thlan an nei zo ta ka khan ro relai NDA te chon sarkar khan siam chun zom le ta a NDA zinga hian BJP in seat an la hnem bera MLA somret pakuan neya ti chona dotu chu Janata Dal United in MLA somret panga an neya an trandol pui party dangin MLA somni pariat an nei ti in NDA chu kan soi thenga MLA seat zong zong zanni somli pathuma NDA te hian seat zanni panni an la pha ti chuan sarkar thar chu an han siam chun zom le ta niya JDU te hi BJP in MLA palin an nei tlem zoka wa sela NDA chuan Nitish Kumar chu Chief Minister an ni chun zom an phal sak le ti meang ti hian Nitish Kumar chu atum somna tan Bihar Chief Minister an ni le ta Nitish Kumar sarkar thar lak lo ni hian Deputy Chief Minister tur panni an om ta an chuta chuan he Deputy Chief Minister panni te ro hi chu BJP MLA VVT an ni thung ta ni Bihar in thana khan ro relai NDA ten che thle a amairo chu eptu tangrol mahagat bandan kanti Congress te RJD te tangrol te kha an che thle a MLA somthum panga chi an nei pha kanon clear tel zinga mi India rama political strategies anti politics lampang mithiam in thlan lampanga party sang te hei tuna sarkar lai puya sarkar na chel mek tu modi te party BJP te pona in thlan a chak andu le na tura ro man nan siam tir election strategies anti thin Prasant Kisora political party din thar Jan Suras party ti kha kanon soi thin khain la rianga kha political party thar khan seat pakhat man mulo ve thunga makwe deuh me chu politics si an soi thina apon lamatanga NIN a chhung han lu chil hian thiladang laman ti hi alo dik tak tak moni chu ti tur khopin mi party political India rama party sang party lian tak tak te electiona an chak theina tura roman na lo siam puya an chak nge theina atana tha thoa khatiang roman na lo siama lo hlotlin puye mem thin tu Prasant Kisora Khan party tharan din veta ma polin amai ro chu he Bihar Assembly in thana hian seat khat po lalowin an artelu konta der ani thung ani chu Bihar in thlan Assembly khami in thlan an neya chanchin ngai nom em zinga pakhat te ani ve lai te po oma tin Muslim party AIM te po kan soi thina industry anga an ni khan MLA panga an nei pharam bokani Nitish Kumar hi Chief Minister ni chinjom le ma sela Bihar a hian thilin thlak thleng a ve ta chu Home Department chu JDU ten changchunjom to lowin an tranrol pui BJP MLA le Deputy Chief Minister pakhat jok Samrat Chowdhury chon a changta a he hi kum som ni liam ta chunga JDU lamin an ho tu pa Nitish Kumara Ministry Encol Department Encol turan lo ngai char le Nitish Kumar pon kum som ni chung Home Minister Nikopa Chief Minister ni chunga
alo enkol char department kha tunruma hian BJP te hian an changve ta thunga sarkar liamta a BJP lamin an chanchin department finance chu JDU lamin minister neih an changvele ta thung bok ani om zia bera chuan BJP in home minister an neya JDU lamin finance minister an nei ve thung tin tun Bihar assembly in thlan an nei zota ka sarkar tharan han siama khan alo nita a Bihar sarkar thara hian BJP in minister an nga bera som panni an neya JDU in minister pariat nein Lokjan Sakti Party Ramvilas ten minister panni an neya tin NDA an telpui party dang Hindustan Awam Morcha secular le Rashtriya Lok Morcha ten minister pakhat ve an nei thungani eptulam hian Bihar minister te portfolio semdana hian BJP te chuan antum lok ang ngein department thale lian an changa chuwangin Nitish Kumar chu aming lekin chief minister an ni tirtiin an deu so hle thungani hetia BJP lamin home department an changta hi politics lama mithil chut mi then khat chuan he Bihara NDA BJP len tondol puite tangrol pol NDA khan BJP te chu MLA beran nia wangin department poimo bertia soithin home chu an chan chat dana hian Bihara NDA tangrola hian dan le thupek kan ko na lama BJP te chon thuneina an chan ge hi an du ni na langa he thil lo lang chiang ta deuh chu komsom ni chunga Janata Dal United tena an ho tu pa ber Nitish Kumara en kultura an lo ngai thin home department an chang chun som talawa hian JDU te chuan BJP an ngam lowin BJP te hian na satakin Nitish Kumar din mun an da niam ta tia soite po anom hlomani tin BJP te hian home department ba kha hian assembly speaker post po an du zinga hian atel nia soinia chuwang chuan JDU le BJP te inkara hian home minister na le kami ni assembly speaker kha in chuna anasa hlea hemi chanchinthar tren katalan dana pe chon Nitish Kumar hian hemi home minister hi home ministry kan ti medami hi JDU lamin changchun zomin BJP in assembly speaker posin changve thunga ti te point indoor na kha an nei ni ti a soi pol te pon oma JDU lam hian tuna hian home minister chu an chang ta silowa BJP lamin an chang ta chu wang tak chuan assembly speaker hi chukan changve turani anti ve thunga ma se tuna hian BJP te hi NDA tel ho zinga hian MLA nga beran ni wangin home minister le assembly speaker hi chu BJP ten kan chang turani anti ve tlat poka wangin JDU lam hian assembly speaker hi an kian don lo ti chu soithei alani lawa chu wang tak chuan speaker post le home minister post chung changa hian BJP ina an du ve thawa wang khan BJP in an chang ve ni chuan Nitish Kumar thil ti theina chuan chin na nei ve ta niin angai thei don ani hei ba ka hian BJP in deputy chief minister pahni an nei ringot po hi Nitish Kumar thuneina tamtak lo zia lan tir tu ni ve thei tho boka achan chu tun ma tangrol pol sarkar an din hian Nitish Kumar hian deputy chief minister te chu ma pon lo nei photo thina amai ro chu deputy chief minister pakhat jok hi chu anma ni JDU mi le sa an lo ni thina amai ro chu tun tu mai ro chuan deputy chief minister hi BJP apahni na nan chang thut lai te po hi BJP hian Nitish Kumara thuneina ro relna aken ko na konga te pon yang ama du dan ang ringot lawa BJP te hi MLA nga berle achak ber jok kan nia chu wang chuan thuneina poimo tak tak hi kan chelve angai ti te point an karani ma na le thillo lang cheng ta deuh chu BJP te hian Nitish Kumar hi anda niam ta tel telem ni ti a ngai tu thei lai tak te po alo ni ve ome tun tomatan chung kan du tok le photanga kan video ron siam thin te min lo ngai lut sakle turin kan som chawa comment thatak tak te ron zia ka in ngai dan te ron thole turin kan som chawa tin kan channel theder na konga te po min lo puyula likes te kha antia kul jung puilem kha me turania tin kan channel la subscribe lo te point
thain ti ni chuan min lo subscribe sak turin kan som boka chu